When here in St. Anthony's Higher Secondary School 10 picnic anneya chon tunan chon ai meka han taraga hey helam loi role bye bye te ula chung te kha bye bye role St. Anthony's Higher Secondary School 10 picnic anneya tunan chon do mek ani chon do meka tunan chon do mek hai counter 3 le 2 then meka anti meka tihen tihen anti meka tihen cho ando meka tihen ela ba kan langa no pangkan chon ai ma sa ke ni kan lei lawa staff jong jong tihen ki la khin ai kal ta chi来看到安尼我 view 到when he aron kal taya hey aron kal tai ni danga kan choi hun ai na taya chu ban tram tur chun ni om view lại khan chuan he la hi choi kham to te ron chu hai tha kan la ang kal kual se lang a he la ya kan no pang sil do hi gagan ani gagan ani aming po common lo khop mai gan puya cái chun gan puya ka tiang kan nu la mer thau chu tha kan la nge helama hello hi tha kan lang sa su pui rol an eya an bom lun mial me ti hian kan kal se langa amun hi nuam ani hey choi na po nuam khop mai man kal langa kal chi langa helai hian gang leader gang leader porem dona portrep helama bisa lang so ani le hi ani ne garti ni asial khop me la hi mano pangte ka duat te ka ting chi khan ni he la hi sara lo rin omi ni ko ma kan class 10 ni helam lo hiro le lindai ai amin ka thalo kan kal selang hidile te ho kan no pang lui te ni chen ho chu kal selanga lama chai no muni nuam khop mai lama hian 11 9 ka fanu polo man he sak pui la hi ka fanu apathum na ka fa te pani da tangin St. Anthony sa tangin in class 10 ni thado da pasa tun apathum nei class 9 azir le me kani pc te ki la ki cho ai kan kal silang lama kan kal selang lama kan kalang hey sak te le mis nu bai lo kala kan flip star te pani kan flip star te pani ni lama hi sai hi oma ana ba pore ke tu ta ke la hi la hi le ya port don em nge don baglo don heavy he la ma hian memro ti le fakki thagan lang an van chelo ve hey kan nau pang ni ko ma class 10 ne an pasaron kal le ma som kimi ni he lai mi apek puk do kan la hai do ve helam komin chi palian ta hai me palian khop mai aja palian sanya hey ui pui tha ta kan la ve ngai rot pui ei ba ga cha rot pui hen ei ba ra tum box si lo ma so ki ei ban ma so ki me anu mem kumin picnic anu am ka ti va ke wa he chef enjoy to ani le sport ta ha no mi tem sport a han mo ka tel la salut to no top so la ngai St. Anthony School ji mudan perfect kalu chak don perfect kalu chok don ti a thakop mai an lo me hi ta kela school ut pa kan dale dona an round lenga hela man chon do kan kalkul lenga hela hi lom khat aron do le hi lom khat hela ma aron vak nuai me voi ni hian ba som pani kan ma ni som pakhat man kan tum khan ni som pani zo kan ma an la zelanga lad kim tir ka tum dana ni amaro chu zau no pan tama
thịt vek lo mai thịt he la ma he la ma lo kal te no ma lom lo min la ma la sa ati view na jo anu siam tuk lang anu siam tu lo yes anu tu lu le me helam le no le kina le te kan tiang kina uti pa kan dale don lu do na sin school uti pa kan dulate selina hi tu kan min kha nu i warte la hi kan mi sluten ni mi jore mi crystal miss nia hela hian miss rin mo ni mi sa reng mai ni una panin chon ei ni mo inang ve ravita chakmale je nang som chung chin ang le me khep ma ngai porem lovely pormo hela mi lovely ni lovely Noma Sutra sial mai sin hela kal chole ngai so ini azza wang renga dar box ya cholak te thaem ni sang maya hela ma kan chup lenga hela ma kan kal le kamo hela hi du sakete no man hi class 11 ho ani ka sia solo chon 11 te invan mel trabe ka camera na sir bokan ya hema en tirang helam man mel thalom ve to kina tian inu le patel no enton sin ta min thanga tro min thanga ni takmal fel ani an lak sak do bi ka ngai apa te khan lo endu don lama nunu amak Galdus ku lai khu an picnic omna lai kha ni picnic spot omna lai kha an kal khim shimanga mun mai he ding di picnic spot ani ding di resort an ting ka sia chon khu lai khu staff ten oma khu chon do tan me ka khu lai khu staff ten chon do be me ka no pakhel an do pin to an tivel me ka ni he lai hian staff ten cho an do me ka khu lai khon oma he lai hian cho an do he lai hian kan lung ver nula tha kan lang sai do hin ten pui lama kan nau fel ho lam nau fel ki la de ki choi na ni amuni zawa ta hian kan kal salenga stop ten chon ei me ka hi no pangin do lo hi tlem an man zo khat to mun mai zawa khan kan kal ani hangan du